A Teo an ini kenta ben a fin? Ja. On est da glask de wall hag mon avezet pat yewang giako, pat me yewang, de gamarat on est da hun ligato an evichike Hervé Prigent a gastel. Hag kebener se beventen. On est da hun ligato mezo choual oberfleur, da ustak picheke baligan in, da barantam skipal bien quoi. Et très de musicour. Hag on doit cousanter de balai quoi. Ja, aussi. Gred gai quoi, givre dikes la bourre d'assemblée avait ses subventions nous donnerait. Si tu ne profites des subventions nous t'amique. Hag an aio blave chen nou triugen quoi. Ja, dau triugen. Dau triugen, ja. Dus tu blave skent avon distrot quoi. Dau triugen. Hag juste genengave da poinse Bacersica, unen hag Ginodo iano za Vendée quoi. Hag yo implicit gant gram beisantet quoi, chambre d'agriculture. Implicit gato hag yo roet d'Arsica den evit Sicour Arsica da loch. Enne se dut giz technicien. Ja. Hag setu Sicour da redwa c'hoant o Bartrou Neves. Et tu enne sen doa lavar en tambik penaos ober petat ober quoi. Ja. Enne se bet des skol horticulture Versailles. Ja, enne se ingénieur sa skol Versailles. Ja, skol UL war an horticulture. Ja. C'est tu te poa desket ar vicher war ar Bern quoi. Ja, war Bern en er Robert hag en er ziskuti Ginodo hag en er vont da broioal da vele penaos e ren. On bet de c'hobar tro rangé hag c'heseiz hag en Holland me ravech hag e brosaos. Ja, me ravech vele da rea da vele penaos e ren hag e cherse karneuze, bet da liezi. Ja, vele penaos e ren hag Hervé choanet da Jersey, da breda oudioun Narcisse, fleur en Saint-Joseph, a fleur melen a de Brema en Bismars. Ja. Hag emo prenet pam tonel a triugen. Hag n'enquetout vidome da breda da real e predenier. Dan dudal e predenier da re skipali. Ja. Pam tonel vranugen mo prenet. Ja. Meur a wen. E meur a wen o a vel da gout an mulia voulidek eskat di varno. Ja.